اینا بردارو معلومات کیا K5 بوداست. ماشین واگن بردارو سال 2014. موتور 2 میشه بردارو. اینا ماشین چه افزار میکنه خوش رو نگاه کنید. اینا حالتی بالوناش دیسکاش معلومات. دو تا داره بیس کلوچوی دوستو بردارو 4 الکتریک پاکت مولتی رول коробкаш автомат салонаш кожин салон люк дора бардро панорама монитор старт стоп багреф охлаждение кондиционер мульти рул сиденьёш лифт багрефи кафошам будааст харидорои K5 ҳаст мебардро якте лайка бизане бардро дар комментарий чихе мошино дар ко бошад аз сери вагон ёки аз мошин бозори шаҳри хуҷанд дар комментарий нависед мо ҳатман ба навор мегирем. Солашо гуфтем бардро соли 2014 нархаш 124 000 сомон гуфтасиям мошин бо савдо мешавад. Рақамҳои телефон барои маълумот 93 701 07 07 плюс. Хедро бошад марҳамат занг зада мошин савдо киргиред. Лайка бизанед.